Okay, kadutangire mwihangane. Dutangiye ngo ni mu kwa munani mu 1586 agace kitwa kuri ya Gwangongoko. Hafaho niko mbisomye. Ni mu nyanja dutangiriye. Inyanja irimo imiraba. Abasare byabacanze kirimo imiraba. Mani miyagira batwara bushashi nimba ujibona ukuntu ishashi gwitwa. Anjirangiza ivayo bimwe muzi nka tsunami. Irabakubura. Episode ni ya mbere. Andi aho inyanja yagiye kubita ariko ntitwara abantu. Amafi yatangiye kuza ku bwinshi baraza bayatoragura. Imana yatumanuriye manu kumbe dore hafi aho ngaho. Hafi yaho bari. Haruri hano. Uw'inyanja yazanye naga hano. Asa nk'uwafashwe. We muze murebe we. Murebe hariya. Babonye umukobwa. Kureba neza umukobwa uri hariya. Umukobwa mwiza. Saza barareba mu 1586. Abakwegera hano. Yagasani we murebe. Uriya ni umuntu cyangwa ni ifi? Urumve ni umukobwa muto. Uriya ni umuntu cyangwa ni ifi? Umukobwa ni Madamusamake. Hejuru ni umuntu hasi ni ifi. Bidatinze tugaruke muri icyo cyaro. Kuri chef w'umudugudu. Ibatari igitifu waho. Iyo Madamusamake le mermaid bivuga Madamusamake. Mu Kinyarwanda muyita ngo iki? Madamusamake iri he? Bayizaniye gitifu waho. Gitifu kureba gutya. Hejuru ni umukobwa mwiza ariko hafi ni Madamusamake umurizo ni Madamusamake ayegera yikoreho bose wirinde bajya bavuga ngo ugiye gukora kuri Madamusamake ugomba kwikoranaho ubwitonzi n'ubushishozi ngo uko uyikozeho ngo Madamusamake ihanagura ubugingo bwawe n'ubwonko bwawe bwibutse. Numvishe ngo Madamusamake nibwo buryo zikoresha zirinda ikiremwa muntu. Iyo uzikozeho uhubutse ziguhanagura ubwonko bwawe ntiwongere kwibuka. Numvishe ngo hari n'umurobyi rwose waje gusara kubera yakoze kuri Madamusamake ngo yarasaze ubu yirirwa ku gasozi yiruka. Inshuro rwose ndashaka guhamagara n'ukuriye nyiri cyubero mwamwumvishe bya Madamusamake twafashe. Madamusamake yego. None se ko abantu bajya bavuga ngo Madamusamake igeze ku butaka imera amaguru. Ayo ni inkuru ishaje. Madamusamake nubwo bavuga ngo ziba ariko nta muntu umurana zibona. Inkuru bahimba kimwe n'imizimu bagira ngo baterujije mu bantu ariko ubundi byo imizimu Madamusamake nibibaho. Mpamvu nshaka kugira ngo mbereke ikintu mutari musanzwe mubona. Arabwira umuyobozi w'umugino uyu musore. Hari icyo ashaka kubereka. Bidatinze yabazanye hano. Abereke akantu badasanzwe babona. Bari gupinga ngo Madamusamake nta muntu urigera uyibonaho. Nukuyivuga gusa ni inkuru mpimbano. Musore avayo. Ndagira ngo ukurikire witonze. Kobwa kureba gutya ni Madamusamake kubura amaso umukobwa mwiza. Za Madamusamake yahuje n'umusore. Yaberetse Madamusamake yayifashe. Ubundi bajya bavuga ngo Madamusamake zivuye mu mazi zikagera ku butaka nazo zimera amaguru. Umusore yarebye umukobwa hariya bararebana amaso ukarebye ku maso warangara. Kumbe banakaziritse. Ariko dore hasi do. Hasi ni nkaho igisaba ariko hasi handi. No murizo batangira kukajombagura ibiti. Ntawe kayendereje iraho ko ni Madamusamake. Umusore yararebye. Singe nayifatiye n'intoki zanjye atangira kwiyemera gitifu kumbe nabapagase bayimufatiye. Kiri yiriya nayifatiye. Umukobwa yakomeje kuri buriya musore. Buriya musore niwe muyobozi mukuru uri mu bari hano. Umusore avuye rukuntu usanga abana bato twarageze gutya tukagera ariko tukiri batuye nari n'umwana mutari kayoboye umujyi. Aregera. Ya Madamusamake ariya. Gakobwa nako gakomeza kumureba. None iriya Madamusamake murapanga kuyikorera iki? Ati ahantu bita muri kwishini hanga hakagombye kuba hahora umuriro utazima ni ku gituro cy'umuntu bahambye. Kandi bajya bavuga ko za Madamusamake buriya muramutse muzitwitse zivamo amavuta rwose ahora yaka mbega ya mavuta atazima. Rwose ntago ajya azima niyo wayamarisha igihe kinini. Sasa hari igituro cy'umuntu bahambye. Ibituro byinshi by'abayobozi babihambagamo abantu babigumishaga mu rumuri. Iriya Madamusamake barashaka kuyitwika amavuta amazi ayivamo cyasama nka essence. Boss rero wihangane kuba ngiye kukubwira ibi arabwira gitifu nyegera nkubwire. Naje gusuzuma rwose uburyo waje kugera hano kuri uyu mwanya uriho. Shaka kuvuga iki? Ati ndamaze kumenya ko kugira ngo ubone uno mwanya watanze ruswa y'amanyanga 1000 ayo mafaranga none usigaye ugenda uyakuba inshuro 3 yakura mu baturage b'abarobyi.
urumva ni icyaha kibi cyane. Kandi umwami numvisha avuga ngo abayobozi nkamwe mugenda mwaka ruswa abaturage rwose arashaka kubahana by'intangarugero cyane. Numvisha rwose ngo umwami umuntu nkawe wariye ruswa rwose ashobora no kuguhana bigeze akaba yatwara n'ubuzima bwawe ugapfa. Aba ari ikanga. Sasa n'umuyobozi w'umujyi guverineri atangiye gutera ubwoba gitifu amubwira ati uyu mwanya wabonye. Numvisha umwami avuga ati uburyo uryamo na ruswa ushobora kuba wabizira cyane. Nimbwira guverineri ubu koko nkora iki? Bari ikintu cyose rwose wifuza kugira ngo unkingire ikibaba ntubigeze ku mwami. Icyo ari cyo cyose nakigukorera rwose guverineri ntuneza abayobozi bakuru. Icyo ari cyo cyose cyane rwose icyo ari cyo cyose. Uravuze ngo icyo ari cyo cyose nshaka kurakima. Uyu nguyu yarangije areba kaka Madamusamake. Ubindaga ugatwika ngo bajye bafata ibibi bukavemo. Bajye babitwikisha ahantu. Byatinze ka Madamusamake umusore yese agasabira ko bakarekura kakagenda. Nicyo kintu yasambye kugira ngo ataregure umuyobozi bagafasha bashaka kukica. Yagasabiye ko bakarekura kakisubirira mu mazi koga. Aho kugira ngo bakice bagahora ubusa. Nako nakanyabuzima mugenga nkuriya yaza rwose ku butaka bwa Nyakanezi wazo nkabiriye. Bareba iki nubundi ra Madamusamake nagazigera incika iriya nyanja nago yayifa. Iriya Madamusamake nubundi nzongera nyigaruye nyishyire mu biganza byanjye. Basuka gusa uyoboye umujyi bamukura mu nzira n'ibiganza byanjye. Gasabiye imbabazi bakarekuraho kugira ngo bakice. Gashimire byibura umuntu gasabiye imbabazi. Ari bagiye gukica. Kaba gateye neza sha hasi. Mbega nuzajya umukobwa uteye neza ajye ati wa mukobwa uteye nka Madamusamake do urabona adateye neza. Karangije kamuye ikiganza. Nagakobwa keza. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe 586. Barareba nibice shaka gutwara ura musoro akamunaga mwishyambira Madamusamake cyangwa irashaka umuhanagura ubwonko bwibutsa n'ubugingo. Madamusamake zisiba ubwonko bw'umuntu zahisemo kubusiba. Madamusamake ishobora kugukoraho ubwonko bwawe bwibutsa ugakomeza ukabugira yanabishaka ikabuhanagura nibihitamo. Gusa n'ubundi byakabaye byiza ura musoro adakoze mu kiganza cya Madamusamake ko twese tuba mu masa atandukanye kiremwa muntu na Madamusamake. Madamusamake ntago ngo tuba mu isi imwe ngo byakabaye byiza kiremwa muntu kitisanishije nayo. Musore yageze gutya yikora mu kiganza ya Madamusamake nagakobwa keza. Ndagira ngo utibagirwe no nkuru dutangiranye batubwira. Naba babiri utaza kubibagirwa. Hari impamvu tuba dutangiye batwereka inkuru nk'iyi. Yamukoze mu kiganza. Madamusamake ngo ntago yagwana ruguru ubwonko itabishatse keretse yabihisemo naho ubundi kuyikoraho ntacyo bitwaye. Yaramushimiye.